ariko biba byiza wareka tukaza gufata umwanya uganira ngiye nkajya mu kazi. Ni muzima se? Mutajyane umwana nakira byinshi azadufasha. Mugene mubakurikirana. Urumva neza ikirenge ku kindi. Nimumara kumenya ahantu bari neza muhita mumbwira. Ya, yari yagiye ariko mu kanya gataraje. Sorry, ndabona aje nta kibazo nambona mfana cyangwa afana. Bara gukinira ibyo kuri telefone. Hello? Fanda, amakwiza y'uko wamugabo akasumuntu gutwe. Akagucikira mu ishyamba. Ubusa 11. Ariko anyura ku muhanda keje 52 ajya muri byashya. Saa 11 zuzi. Asante sana. Nataka mchete. Nyote mjani. Sawa. Mfasha mavuta. Muvana. Umva muri kabisa numva abantu bose barisa bati kabisa. None bajyambya gutitwa na mafuta amani kabisa gusa twara yakunze. Umva kino kigorwa nicyo cyiza. Umwana wo mu rugo. Ntabwo ngo yahise ntashobora kuryama. Utayisize. Shana kuri pe. Ariko nashaka kuzasaba boss. Sasa boss akazampa kwa marketing wikampani. Nashaka kwamaza mafuta pe. Ewa, kabisa. Gorwa n'iki? Sawa rero nyine kumeze kuri kirumba kandi gikora ku mufuniko ushireho neza. Fateho neza. Yes, kabisa. Sawa courage. Hassan. Yes. Uninzira twari turimo. Urumva? Niho ugiye gutegeza cya gisamba. Yongeye kwitiza undi mwanya hari amfatira amatageti. Okay. Uraza ko mani bakora. Yes afande.
Esa. Ubu ndamfatira igipimo. Ariko uzari kwerekeza muri ibyo bice urimo, wowe guma muri pozisiyo. Hejuru yambaye ikintu cya kake, umwenda wa kake. Hejuru ku mutwe yambaye akagofero kanyuzemo uburongo bw'umukara, yambaye n'agapfukamunwa k'umukara. Ubu ndamufite. Okay. Sawa. Kazi kararangiye. Ntabwo nshaka ko menya ko twahageze. Aisha. Amasaha akoze ko yegereje wanyemera tukajya dusanga amasaha y'abakozi. Nta kibazo. Ndagira ngo mumenyeshe abakozi bahagarariye abandi ko ejo mu gitondo dufite inama. Okay, mu gihe barabagiye tukamwereza ibimenyetso ku byo twasanze ari ahabereye icyaha. Afande, nende kukureba mu biro byawe nakubuze. Nizere ko nta muntu wigeze muri nyoko police ariko twaje cyagisanga mu mugoroba washize. Ubu tuvuga ni abasore bacu bagiye kugera aha bavuye mu iperereza kandi babikoze mu buryo bw'ubunyamwuga. Okay. Reka turebe Officer Vanessa. Tuvugane ku bya CG. Okay. Okay, bimwe mu bimenyetso byagaragaye hari ahabereye icyaha twasanze akavuga ko kari muri iyi foto. Okay. Ndeba nta kibazo. Iyi foto n'agashakoshi. Yego. Okay, hanze kurangana. Nta kibazo, mbese ntabwo wabaye akandi kanya gatoya. Fana andi makuru se yari bamufitiye. Hano dushaka kuganira n'urwenda. Nta kibazo ariko yo. Maze mbaye ndetse kugira ngo muzanye amasaha y'akazi. Aya urabizi nzi kuyobora. Ndumva nabangogoye gitwa kimwe turaganira ibindi bitari by'akazi. Miss Valente. Numutere umenye icyo ushakira kugira tuganire. Ndabona hari icyo cyagufasha. Afande. Umuyobozi wa Nyagakubaha akubaye byiza wareka tukazafata umunyuganiro ngiye nkajya mu kazi. Bagane sisubizo bitiko. Genzo baturage. Ntabwo aragera hano fani. Okay. Reka tuvuge kuri CG. Yego. Mu masaha makumyabiri nashize bagaragaye hariya kuri TDMR. Ubu akanya hashize amasaha 2 n'indi makuru ko bari kuri gare y'Nyamata berekeza mu Bugesera. Afande, uze mbere icyo mbonye. Muzi. Chinese bari kunyumva ubu tuvugana nta gihe kinyuzemo musanga yandi ku kirwa ndaba mpagaze mu majyepfo sawa amagana ni kumwe twaje mu Uganda. Byihute ngo tuvugane.
ushaka kumenya amakuru Yes, hello. Yes, Yannick. Gira vuba vuba byihutirwa ugakenera hano ku office. Afande aragushaka. Yes, sir. Umura ntabwo nagukeneye. Yes, Eric. Yes, Greg. Bimeze bite? Bose twagize abakobwa bari twabaritse intege nke zacu. Yes. Ariko ntabwo twabaritse icyo dushoboye. Twageze mu nzu yawe yose ariko nta kizibiti twabonye ndetse na telefoni yawe ntayaririmo. Nta kintu kimwe mwahasanze? Never. Okay. Nta kintu kimwe mwahasanze? Habe na kimwe. Twarebye hose nta. Munyumve neza rero. Mfite andi mahitamo. Muri kunyumva? Yes. Bariya bakobwa nshaka gukorana nabo kuruta uko nabahiga. Muri kunyumva? Rero nari ndimo mbashakisha. Muri kunyumva? Maze kumenya ko bari kuri kino kirwa. Ndagira ngo mugende mu bahige. Urabyumva neza? Ndagiye ngo mbahe korodone zabo neza, location zabo mugende mu bakurikirana. Urumva? Neza ikirenge ku kindi. Numara kumenya ahantu bari neza. Muhita mumbwira. Uranyumva? Yes. Sawa. Sawa, ubwo mugende. Turahazi. Sawa. Turahazi. Sawa. Sawa. Mugire vuba vuba cyane. Ese mubona nani? Umuntu upanga ibiki? Mukorana mu kazi n'abana. Mukorana? Tujya dushyira amavu. Owe, urabona bari ari babakobwa. Kandi dore bafite n'imodoka. Okay, sawa. Guys, muze tugende byaciyemo. Ni fresh none. Nzibuka ko ari wanatetse ikintu no guteta. Akwagira ngo mwirwa ku mazi wagira ngo murama. Mani, amafuta niyo yonyine yo. Ya ntabwo siko Petro yavuze ko ari umunyorogoto. Asanga natwe turi. Nubundi mbona wa umunyorogoto. Ati mama wacu yakibyaye yatetse iryo joro. Mama twebwe tubaho nk'uko Imana ishaka.
mbangani mujye mu modoka ese ariko noneho muranyadukinisha hanyuma se ivuye he mujyemo ndabasobanurira ibijyanye tugende mwa wow kuziva mutarinjira mu modoka niki utubihirije shani muzi ni ibiki imana tumujyane sibyo ni muzima se mutujyane uyu mwana ntakiranga byinshi azadufasha mbatora tumujyane fungura imodoka vuba aho ngaho yesu ca ruguru wowe mana ca ruguru sinjira modoka abantu baracyagera kuri rwa rwego